Mumra na mubenyan kwaje amamokra November mpaibo kesi ekoso wo Cedar Worship Center afori dan kesi nim atomako phobia Abemonsina Hospital ne pe be hia onyankopon difo a odi na ye adwuma free tete nugu so di na ye adwuma Bishop Albert Sakikopon na wonyina nyame tomi ne dom so ama wonyi wo krankwa na de wo adomtofo ebabini Minister Jojo Ahin Joshua Bono and Cedar adomtofo nyina adofo ebanfre 055 700 0367 and 055 730 9080 wo krankwa genti nantina fie brabi we make a miracle walk, promise keeper, light under darkness. Sompa FM. Yakase and Monyam and County. Abraham, ye judge Medi Shaw Radon, sir. Sawa Radwabasanya Cassia was so. En Kunumdian Wajia Emra Mauma, where Yesu Christo demon near Bompire, Gidi Fonyanka, Amen Cassia. Amen. Oh, Amen. Yet radiasi. If free Edward Bisi, if you die. A moon one and so moon some edosu. Tina may up crown no about home by my one master one. And then if I say a yes, I can see a merati. Sans so near the new year. And any penny and any send a minumia reunion. A quenya yan minumia, a yatumia mobile. And the young first I can see a merati. As it appears here, my trading for my sayat don't know what my young one, no one my young one master. And you may would see me now, Shamia. And here come on, I am never radiasi or passion also. Na ye sure radi bi one na fast da e ma wo ba de Nyankopon a wa ba wo no ma wo kwara ma wo ma se bi one na fast da me radi ye ni din kase na so ni do kwa ni nya ye peja buteno arade Nyankopon ye shira ye ma wo so ka se radi tuwa ye eno na se utume adin na ye so da kro so ye radi so fia pem enti se ade a che won no wadi fia pem se fia ba bi so to wa te se ade na a che won e ya to ye bia ya no ne na radi ase ye na radi ase oni ye na kiru ye o yo no kafo so me nyina ya ne dia Jesus that was another ya that was simple ben so a we dia bedu ani mo nyam nka wote no papa ye da was o to de nyina bakutunu the drama bepe mwaka sa Jesus oh and you not go to Jaina Bakutu Oye Tetrama Bepe Maka Yesu Sa Jesus Mira Yesu Eti go to Jaina Bakutu Jesus Oye Tetrama Bepe Maka Yesu Sa Jesus Oh Yora Eti wa Yora Yesu Oh Yora Yora Wow sorry Efre ufumu Yesu Yora Ayambara Oh Sodeina Bebeina Bekutu Yesu Tetrama Bebe Moka Sa Jesus Yeah Oh power and might belongs to us
God. Our Lord, I say power and might belongs to our God. Belongs to our Lord. Amen. Oh, blessings and glory. Oh, and glory. Wisdom, thanksgiving. Belongs to our Lord of hosts. We bow before your throne and worship you. I said power and might. Power and might belongs to our God. Forever and ever. So forever. We serve a living God. Forever. Oh Lord, thy word is settled. Forever. Oh Lord, thy word is settled. Settled. My word is settled. Forever. Forever. My word is settled.
Amen. Hallelujah. Eshanka radini another inso. Enyumre ebredu se onyankopon nipa onyame somwafo a wasoma na wieye bremu se wonfa na asem mrayen ye kwa ne nchen na ne awurade de adom no nso no ode dom ye na no odofo bi tie adanse hwe adanse na ohwe no ono ankasa di hu adanse se ampa nipa na odina TV no so a odi adanse we de ordinary hu ne yade ebremu and wodi nani ahu na ho tobremu na ofre me aka kire me se eyi wosofo osofo yi de oya bedom Ghana na oya bedom wiase se nipa nyina be so ne mu ye na o matie ne de a enka nipa benya ahoto na we amama hu ne se ye wonyame nkrofo wa asase su a awurade de o mo ye awie adwuma awie ebremu na no kwasem ebre nyame nipa wadam hanom yabakwa ne nchen ni di ni eye Bishop Albert Saki Kwapo General ene anwofe na no den awurade shira Asafo aban mejo so aburo. Thank you papa na mompomo etisen nyame na adomo ye papa ene mo so nyankopon ni mo nyam na ho fe no adware mo nyina amen Cedar our team no mejo bia me bom abaso that's right adwuma no enafom e bom abaso na ade ba akopɛ na me ka kire mo se tetefo no so mo bra anya kwade ha yan so ya bra anya dan anya kwa hallelujah amen amen fa sa kwenya so na menchia Sompa TV ne Sompa Radio ne Facebook ahwefo ne etiefo nyina me mamu nyina jo nyame nhyira mo pi amen sembre bia mo sai mo mbre no madaje na mo de tie Cedar hour efri eda dwoada ekosi ene afiada nyankopon o nhyira mo amen san so na me call MC ara na ya so shawa chese na boje se no chese
Osa Moses de no bi ene Aaron de no bi onene nua Azuka Bema nyame onhira omo se omo chinchim fidie no maye oba chese otimo se omo fa no mafa no mapie no omo de omo so tie adwuma no nafom nyankopon onhira omo papa wo MCR se omo boama yedi atwaguo ewo mframa mu amanfo so ehweye na edafia da se de edura na eye ne gie da esan yawre ho da ena ye bauti ambulance ahodo aye hia won esu na ma memfa sa akwanya nso na mema obibia ne se bofo ne de hye bia firi mu mema no yakọ na enye osofo entitimu nya de dafom se nipa uhuno na dakope uhunu biom o de no kohyefo ma uhunu biom obu oso ono na oye abusua ni nyina se bofo ono na obo abusua no ene wokọ ene adwuma ba so mo kyermanfo adwuma ba omudwa ba edu Friday si ana mo kyermanfo nyina adwuma ba ma me fa sa akwanya so nchia mo kyermanfo nyina ata mo kyerman ene nyuma so nchia na adwuma no enafo nipa wie ye osofo time nipa wie ye ka nipa bi enim edwure se ebe wie ni se ya ka nipa nkyere no ho da bio osofo nipa wie ye note o kyerma memre da wo hwe ba bi edi bi ko akọhye etoda ye ya asofo e wutimi kosie funu na nsuo to na ye de adaka na sim na amana mu nyina nsuo ye ntimi nka se ye gyaje se du nsuo num katawoso nipa wie ye nye aso nipa nkai se oyo hoho ne o manfra ni wasase so bi enkunumpo a ne mre beso ama nipa ono so wakọ aso nipa nkai sa de nipa eye nipa ya de nipa sisi nipa opo nipa bo nipa po nipa ma nipa nsa sisi fom nipa nwene se dako nyoma na opre hwehwe nyina ne de o sisi amanfo nyina dako pe obegya ni nyina ho nipa nwene sa de se ye nananom gya no ho de a won so a wo hwa me a wo tie me obegya no ho sabre yen ko Facebook no so emra Facebook mehu se edi adane anya asem ketwa ayesa ateno twa no ho we di ba na twa no ho ti yenko na yenko ni YouTube fo na yenko mo akọ aba efiso mo so eboa ma dwumadie no ekọ nanim osofo aba na se obedi kan mo akọ aba na yakọ osofo Philip so ho na say you ahwefo so mu hu wache ya ba Facebook no so a na jesi wa ene yesom ewo ho sana enhira ba nyame nhira ho ono so ne ewo ha da na sare ewo ha prongo nso se baabi owo bia one ye na esom o Facebook ho na najo asafo wa enso so one ye na esom boss lady enso wa ha Georgina Ayambiri wa ha Portia osei ewo ha Ajua Osa Sheila Adepa Justina Echampon Patrick Osei Akoto enso so ewo ha sa enso na Agnes Nyame enso ewa ha Emmanuel Ejay enso gina so asomani root enso so ewa so den a enya asem ketwa kra ebeko so for Philip so enchen Bishop sa me ko YouTube on so a inshiraba ejina so a wone yesum Suzy Danso enso ewo ho Miriam Manu ewo ho Anthony Amponsa Josephine Ofe omunyina ewo ho Zinabu Amadu Mabel Adoma Nyameche ewo ho Higa Amua ewo ho John Asare ewo ho Mausi ewo ho Josephine Gomez omonso ewo ho omunyina wo YouTube wa amune yeso sa na Facebook wo yeto aso so a yehu Mame Eunice ewo Facebook a woni yen esom na Adwoa Asafo wa ewo Facebook a woni yen esom Anthony Opoku Boaten yaw ewo Facebook a woni yen esom Ernestina Ibrahim ene yen esom ewo Facebook honom Boss Lady ene yen esom sa enso ene nipa pi ena ewo Agnes Nyame ene yen esom ewo Facebook honom Portia Osei ene yen esom yema omunyina akwaba ene dodo na ene yen esom nyame enhira omunyina Yakopon shramo na sabre de mo amo Facebook no so no mo be like Sompa page no mo like page na mo share link no na mo fa mo comments enya dan emra na Facebook no mre bia ya meka se Yesu Kristo okono owunya ne ye wo Matthew chapter
28 no asem ba akopa na ode soma na kidifo o se yenso yenko wiasa fa na nyina na yenso yenko ka na asem papa no nkira abodie enti wo so kwan a wo so betimi afa so de ayeden aka na asem ne se wo so be share link no ti group bi a oda so wo phone no so fatum na obi so enhwe bi na sabre de fa phone no na fra wadanfo fra wonua na ka kire ne se enne ye bedi adanse Cedar hour adanse se na nyina nim se edafia da bia Cedar hour ye bie tetefon no tum ma won so ode wadanse eba no enti enne ye bebie eye tetefon na tum enti fra obi na obi so mfra obi na ka kire ne se onyame so mafo no nyame akoa no oni ni team no oma be piem Sompa fidikasi izo na ampa isuso a ebedwa na ni gisem se Cedar hour nyame tumi edi ekire adanse ne yepi te na ne da di kan a wo hwe ya wo tie ya oni ya nwan kosi se no ndum no ebebo sabre die obetimi di wonsuo ase wo TV nanim ana wo radio nanim o documents bi afa to ho obebi ayira odihye bi ayira bronsama fa odihye bi no mum a o se no fa no photo no eyeden etu TV nanim na mra nyame asem ne adanse banyankopon tu mi no nya tono so a o Bible say Paul ne honam antimentu agina emra ho kroko hia no Damascus kwano nyame honhom na nkasa be fa wo manu no I bet say Pentecost dan nyame honhom na sane ye no nipa ni nyina o mo dam bo nyina toto won so enti ye be Cedar hour so say ya nyame tumi e de dwumadie na chi na efri juada ekosi efiada na e de dwumadie na brewo na nsema ye de brewo ye say Hefa na ye janom nyankopon no wo. Where is the God of our fathers? Ye na janom nyankopon no. Di obo a ye na janom. Di oto nsuo ma omo. O pipe kokoo mu. Oto mana ma won. Na bebi bia ye manigi o se na nyame honhom oja fadum no antwe no ho da for 40 days, 40 years. 40 years o efinsia poly duanan nyame honhom na ntwe ne ho edura na adwo na waso ojafadum no the friend the pillar of fire eduru anopa so a na cloud no cloud of pillar no na nyankopon side ayeden akata ye na gya no so ti nyankopon kire odo a odedo ni nipa odedo ne ma ne kwa nyame faso a obo ne ma ho ban ne bisa se ye bre so no ene sa ban bo no afa he ena nipa ewuwu ntentem sa ena nipa ntimi nche wo ni wiase a na nsa nipa ntimi ne bre so abo eno ena hinta sema ye de bre ahwefo ne tiefo nyina se ye bre so no ene ye mfa nyankopon enum nsam nya adwuma biom ene nyankopon mara no ye ni so biom asofo tetefo no omode nyame nante na omodi natemudie ne mara ne na hyede so ene nwumre memre da kwahwefo bi hweme ma mo nyina yonko do asofo oye memre da kwahweni o aso na kra wase homedan ka firi no nan naka ene naka shasi umpio nkotohwe onyahwe asofo wase no asofo sa so na kwasie dani bi ono so obotons asofo obotons ama ni fie uru akura tu anso so nyame asem onfanye asofo obotons na fie ofo nyina so le pa isho Onfa Bible no asem no nya den enya adwuma obi say na ya wa adoma say enti Bible say enti yentra adoma bone no so ene fia dey osofo esese yeni anum kramofo nyina ko masalachi ene sika ne bre ne sika enti no osofo ne buta na akadem o ene anum kramofo nyina me mamunya salam alaikum salam enti osofo ye hwe sene atetefo no som nyankopon ne ye de baye bre so a sensan ewumpi ene nti na ye bre so nyankopon te memwa ye sene obo atetefo ti ye ba ti boso me asema na ye ni nyame ma eche ne se me ni nipa dodo achi
ama konye bone nipa wo ye fra aba o nipa nyina ye bi da bi ye wo han ma ene wo summa ehin na wo gina osobom ye de Kristo sum ye de ha kakra gina fa ko Bible say obeye nyuna na waye nyunu obeye hyeso a na waye na ya hyeche fi adwumadie wo sida waso se edadwo ada no ye de ye odi mampa ye ma ye busua ne ye ho ye tie nyamesam wia na edafia dade ye de esi ho se edafia da bia no sida awaso no wa nyame aye bibia ma no wo be frɛ na we di adanse wo so obi o hwe ye o tie nyina obi bia wa adanse na mo ntie ni ye pa ye ba fidie no so a ye ka sida awa mo ne ye bompa o sida awa no so no saa adanse na ye den ye gie ye pe bembere so abia homa na tum na won so anyame aye bibia ma no de won so de na sabre adanse ye di ne nayi de efie de fie da no eye sida awa no adanse ye besre se mo ya mo frɛ se ye mo mpa mama ya mo ntwen ye di adanse no wi a ye de don hwere baako ene to ho se o wadan o pese me no mbɔ mpa ye bia na me ne me team no ye benya bre na ya bɔ mpa ye so ama nti adanse bre de mo ma ye fa ni die ema nyankopon ye ntie die ntie esese ye di adanse osofo aban ebe kan eye nyame asem Psalm 105 verse 1 and 2 Psalm 105 Psalm 105 verse 1 and 2 na ahwefo ne etiefo enti die ntie esese ye di adanse ye be bie 34 na tum sese osofo sese bishop ya kenkan o enyom oha ne enum no baako ani mienu no mona awurade ase ose mona awurade ase momo ni din moma ohunu ne ne yoye ewo aman mu ama enti sida awahwefo ne sida awatiefo ose moma obibia o tie Sompa radio ohwe Sompa TV obo Facebook no so no moma omuhu de ben awurade ni yoye de awurade ayama wo moma obibia nhunu Monto Jomano. Hallelujah. Amonto ayeyumano. Hallelujah. Amen. Amen. Enti okay, Revelation chapter 20 verse 11 ose onamogwama ni moja ene ne pamadanse a odi ye no so na di otwe ase no so nkunu. Luke chapter 17 no you come from verse 11 to 19 Yesu adwuma yem no osa kwatafo mako du yade baako pe na de anumonyam ebrewrade adanse hia radio Yesu bisa kwatani ne baako ane ho afini se nipa du amesam yade no enkro na aka no wo hefa we di adanse se nyame ya bibi ma wa o se ode na yeye ema no Bishop Bacho Revelation 12:11 no ene o kasi so pa waso wanam agwamanu moja ene wana dance so ene adi won so enkunim na wansuro adi kosi wo amen amen na wanya dan wansuro adi kosi owuo mu enti sabre die adanse ye akode baako a Kristofo yekuta ti di odi adanse bia Nyankopon tumi ti nano ebra na ohawato asomafo Paul na odi abene ewo andra poso no Nyankopon ka se esese okopie wo hefa room no de onsan ko di ono Nyankopon ho adanse efise ye ka obi odi nyame ho adanse fa na ya asomafo Paul o kan de nyame aye basa kwa Nyankopon fa to bi odi adanse bia nyame eni kono ho sabre de ye bedika bia 34 na tum ye besre se ofre pe obebo modern se obelowa eye o radio set anasa o TV set no obetimi kura na obefiri ho na mesra se ofre your personal lines na enya de ebetimi afa eye studio lines na de ye adwuma enti yenko MCR na monfa eye studio lines no miedo no entoso na munyi your personal lines no emfiri so se ne be Nyankopon hira ewo MCR ho sabre de monfa studio lines no entoso sabre opefra ebia medin di sei me frefri ha de awrade ayama meni tiawa de awrade ayama meni tiawa na ofoforo so etimi abaso lines no eye sida awadanse na ye die
ti mo nhye no nso de nyankopon ya ma wo Cedar awa no so na wodi hu adanse numbers no enya ma afidie no so MCR no ma studio lines no fato TV nanim 0551 931 0551 931 and 0548 931 0548 931 afe na ode ato TV na anim nti mo a mo ye da mo hwe TV no na mesno na gu anim no ofre pe na ode wa dance aba me ma 15 minutes na yemfa nka de Awurade Nyankopon aye. Praise God. Hallelujah. Odene baby okasa fro na de na Awurade ayo. Ikaseta gogo papa na mi aye bebra mame. Na mi aye mame de dis ka me yare. So this even so that here no na me no. So yare ni na pop se me me ma me ni na ma ho ni ye de bia ye se. So the man crop be na mi aye me pa yare. Na me so de ka create ma pala no se ma na die so ni na me sikuti na che. Or the try will be on Yarita or the 5 minutes no sorry. Hallelujah. Amen. Me de wonu wabusia ni nyina hwe Yesu mojem. Nyame kwaso mama adanse na mama koma so ade mrem. Amen. Amen. Praise God. Hello. Hallelujah. Odene baby akasa fri na de na Awurade ayo. Me kasa free osi na ye frame Eva. Ivos. Ya ye makesi bebre na mamme. Na mo tonchi ni jaba makumu. Amen. Amen. Eva, me do hwe Yesu mojem. Amen. Praise God. Odene baby okasa free ma o radio no mra from sorry free TV no. Oh, when to me anyina ofrapa na wa dum TV anasa wa ma volume na ba from. Praise God. Hallelujah. Odene baby okasa free na de na Awurade ayo. Doctor, you tell me to make a test Enkransa ahwefo na tie vote yo. Oh, this is a media mama na tena me sana mo namye mbadra sabaje. Ni nje ya kwanza me tu wale mti. Ni kadi ya tayari ya kadi. You are ready to hear. Amen. Me do hwe Kristo mojam won kransa ho. Nyankopon sama wadanse ma wakoma so ade mrem. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odini baby okasa free na de na Awurade ayo. Me ba so ka free ko na ngorwa de bi bra amen. Me hwanye Awurade ya ma me ana me nsem fata Awurade ahwe me so. Se wale se wale akospa mo me crown baso ko mo ma bushia mo baso ko. Adumi shran ko endi me ti adumi nti amen. Amen. Awurade nkoso ma ho ba woko no ho. Amen. Praise God. Hallelujah. Odini baby okasa free na hwefo na tie vote ye di Cedar hour adanse. Edwaben. Asai. Ahwefo Ada tie. bia mami. Na menyam bibra nyam ne bompa de bia. That's right. Awurade na mo so amana hwe masumje. Hallelujah. Me de wona baby no she Awurade nsa. Awurade a wa hye mo no omo mo ho ban na omo mo de wakoma pe. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Sompa FM. Praise God. Ojira so. Hello. Hello, ojira so de ni baby okasa free na de na Awurade ayo. Awurade ayi bibia mami papa. There was some mother mami ni. Hallelujah. Amen. Papa, mother mami ni go for Libya. Ba me say me was sankore. Sankore kasa. Papa. Sankore. Mo. Papa, me baba ko no yare pa na mother ba ji Cedar wo yare ni na me ji video call ye. Me de koko dru ye no. Papa, na me ba ne ye funu ana djuru mi hwe bi ma no me papa enua no. Hallelujah. Ya rena tu ayira. Me de abofra na share densa. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah, papa. Odini baby okasa free o. Papa me ka sa free bu akwa. Awurade aye bebre na ama me. Na me tama ya ne ya.
me din so na yedi so no me de egugu so na me bo din yankopon nam so amane nan ne ko Erade nhyira pa Erade na ye amen me de wona oba no hye Erade nsa Erade bambonye kese wo so amen Amen. Praise God. Odini baby okasa free na de na Erade ayo. Hello, ojira so odini baby okasa free na de na Erade aye. Bacho me kasa free esume sembo echi. Bacho me na me ikasa me fira atia me ne me bano. Me fira atia me bano so yare na. De na esie. Ni se papa. Yare na ko na wa o se ibuna me ne ya. Yare no ko anso yare no ko sai gira fikire wa ho. Mate ndi ebese yakọ. Me de wono ba no hye Erade nsa o Yesu demo. Erade nsa ne yade akora. Amen. Amen. Ye ka de Erade ye Cedar our dancing ye die. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Odini baby okasa fro na de na Erade ayo. Me kasa free sanse. Sisi papa. De na Erade ayo. Papa de Erade ayo se. Typhoid was trying to swatch. Papa, me go hospital bia. Your mommy knows in yai. I was such a say. Yeah, Cedar Awano. Me didn't see a punch, Papa. Me sin on me that was for your country, Moja. Koye be a typhoid or feeble be enemy Moja. Hallelujah. Be enemy Moja. Amen. Erade na ye. Amen. Sincerely, me de wo hye Erade nsa. Nyame kwaso ma wa apomodin. Amen. Amen. Praise God. Oh, why just watch Sabra biom kafra. Also betimi aba so 0551 931 931. Praise God. Praise God. Hello, odeni baby okasa free o mama. Pacho me din di Mary me kasa fi Techiman Mary afia you dia na Erade ayo. Me pacho ne me sai fa me share mo program no. Me kasa papa bompa e mama. Na say dia me prepare bia me sanka. Mate koso police form ne soldiers form ti na me so me sanka. Mate koso na hwe ye di adanse ni wie pe ye be bie ye be bompa ya mo na wa frɛ ya me nhyira. Praise God. Onso obetimi abaso mesra say ye Cedar our dance na ye die number no ye 0551 931 931 0548 931 931. Praise God. Hallelujah. Odini baby okasa from mama na de na Erade ayo. Hello. Hello. Odini baby okasa from mentie wo ho. Kasa go me kasa firi ahinkro de na Erade ayo. Erade ayo ma no wa e be na me na me ka se le bano e so pa mo da ya mo se wa u. Da na me hu se na me hu se wa ka tira me ndani 3 days wa ka tira se wa firi ko te na so asra to from to bi anya no. We free container so atia tofo so Erade Nyankopon agyen enti daye na wo son ye no daye na bam anso Erade amana anya adwuma oba no te ase me de wo na oba no ne abusua no hye Erade nsa afi kwa wiye Erade mammo ho ma asem. Amen. Praise God. Praise God. Mentie ho radio and TV ne so ma follow number from Praise God. Oh tie ho Praise God. Hallelujah. Odeni baby okasa free o na de na Erade aye. Konongo e frame Paulina. Amen. Amen. Me de Paulina share Christo mojem nyame jama ona wabusia na ho bai. Praise God. Nyabotre onya man from afa na me do wa ban from enti sha se odini baby okasa free na de na Erade ayo. Na me chapa Cedar
Mama tapas mo. Cedar. For Christ o. Hi. Eya me ba. Na ko ma. He. O fe na mfa. Eti papa ka say am say pictures ni go. Na me ba ya na wo bom pa ya na di picture ni kan papa bo. Me de kan papa bo na. E wo TV no so. Ya say na me ba no. Odu ha no papa. Hallelujah. Eti ka we di say nyam ye ni mo. Hallelujah. Papa. Ai iri amen. Me suma radio asamba wo che wotepa ono wabusua ono manya me mom ho ba oma odontra mo ase wo yeso dem. Amen. Praise God. Praise God. Oh. Hallelujah. O de ne babi okasa fro na de na radio aye o. Itajo bi sa ko kare ni wa ko kare na ye fe ya bi akokare mo adansi akokere abrada nkwa ebo ase kwan so de na radio aye ma me abra ya ye di so mi kotoleti sa that me ti kotoleti pensia ensi adom ensi ya papa ensi edisi TV denim ese manu je na ma ne de ensi adom ni na ko hallelujah amen pa Mami Abraham, me de wo shawra densa. Nyame apomoden kwaso anya kese wo so. Amen. Also betimi abaso 0551931931. Cedar our dance here. Praise God. Hallelujah, Baba. Odeni baby okase fro papa kan tika. Bo ho. Na ne dia mo bo me ho ban ma. Ama no chapo ka ko so na bi. Amen. Amen. Me de wona wabusua no share densa wo Yesu dem. Amen. Mesresa mo from mo lo wa mo radio set no mo TV set no na mo aye wa ha. Praise God. Hallelujah. Odini baby okasa free na de na Awurade aye o. Papa jo ba me dia ko zo kasasa ma ko fodo ya na enshi no. Enshi na ye bia ma me na nsen me hu na mi ti ye me hu bibi nje yi ma so na me de se bi so ma so e de bi wuro ma ni de bi stress me hu na me na se Awurade ya adam Eko. Hallelujah. Me de odosu ko wo Yesu mojem nyankopon ma na pomo denye kese wo so. Amen. Praise God. Praise God. Hallelujah. O de ne baby okasa free na de na Awurade aye. E ba so ba ka se Ekuapem Eastern region. If I say you last time I can you na ho kan. It is frame or bomb payment. That's right. Ajay. Hallelujah. Me suma Awurade asamba o chewa ekuapem ho. Say Awurade nkoso amo no ma no wabusua ho ban o mama pomoden. Amen. Praise God. Praise God. Hallelujah. Odi ne baby okasa fro na de na Awurade aye o. Me kasa se atonsu dayeson basa na me yare. Estate mon paibo ni ho chome. Hallelujah. Amen. Me de won na wa fie ho na wabusua ne nyina dosiko wo Yesu mojam. Nyame bambo nya kese wo mo so. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odi ne baby okasa fro kantika. Mpacho ye frame David Dima. David free Sawuba. Northern region Esrim mo. So for the for me throw many fra. Many ni from when no me ni nyina me bon pa ma insio me pese me ba ho sikasem matete sema fina me ya hombo che me pese me nya be shin bi kura dia ba ho tie me ye de man wa matete mate me fra fidie so pa fra me oh ne no ma no tie me wa ho fra srem no ye free fidie so asan fra ye no ba bon pan e na da bia so fa ensio no bi si TV no so fa foro ani so e bia sisi wo TV so a bebre aye bia amamo ani no ko onso wani ne mfra wo Yesu dem. Amen. Praise God. Praise God. Hallelujah. Odi ne baby okasa fro na de na Awurade ayo. Oh, for God madam what you promise Thomas because friends of Enzema Thomas
Hello. Akasa Ethiopia. Look at the prince, Mao. Akasa mentio ho kasa na Ethiopia. Oh, the Yamia, dear, or those we papa. This is a minute. Make a media Cedar Awano. But double about Benyana, the Mary, a lower family. Last month, going was a diabasana, what now also. And in the more day, Nesha Yamasa. Mate is a man of Medona, we hear any Bushani and share rather than so yes with them. Amen. Praise God. Odini baby okasa fro na dia na rade ayo. Echa krom edweso mo dia na rade ayo maame. Ba cho rade ayo lebre amame. Me ya me ya. Ndi debia me mo ya ka bana me mo na ye na nyimre. Me de de sure na me saba ko me da na ese ya sa do gbenu. Me de go ru me ni na no na do ma me fa de ru me sa no me de ru me sa no me think ka bia sa no ko ko nti de pa mo cho mani no nti insa no ko de a wani ne so be ko insa no ko de a me bom paye ma o se rade a o ma insa no ko sa nya me ko na o ma wani no ko wo Yesu de mo amen. Praise God. Hello kantika udini baby okasa firo Makasefi asimfosu papa etio ya ebia mama mama abo fra ba ko wa in school mo ko aka ba ko no me ko ko tro soja yo to form tinibi mo bombe mama nso enya akwenya mate ye free super ye the numbers no ba friend na manya bre no wa bompai baby akra no obi am de ne share rade nsa nyame ma na dance here. Praise God. Hallelujah. Even no mama o de ne baby okasa free na de na rade aye o Cedar wa iso yes na akushia me kasa free in cry na akushia me the award go adwumam me troye na me dey to radio ni so that's right and bomb pay good so na me adaro ma me saka award hallelujah me dey radio na ye na kosia me dey o share radio sa award no nam so fa mie bi kwan ma wo Yesu dem amen. Praise God. Praise God. Just wait. Praise God. Oh. Hello, Jesus Papa. Can't you come at Jesus Hama? Who didn't baby okasa free Papa? My Jesus Hama. And I just talk about Mo aboso yet yo pade na rade ayo. Akwaboso. Central region. Ewe fro no ko ne la no twetwese ne akwaboso me do she Kristo mo jo no wabusua ni nyina nyame mo mo ban amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odini baby okasa fro awe phone tie wo ola no nya dan ho kakra ma ye dan ho kakra ma ye oh yanto ka safra biom. Praise God. Odini baby a okasa fro tema ma me na de na rade ayo Pacho nyame wa yebedri na me nana ba ko osu wa tell me say no ko kan za osu papa pacho bon paye man me do nana no dosu ko wotama ho erade nsan yare baby o bi ampa ba na ko ho Yesu dem amen. Praise God. Odini baby okasa fro papa me kasa free in kasa bro is ahwafo na tie wo me ready me no adult be free mo na me ba Valentina adepuka na ne 9 go please buy ne 9 e ba bomb fire ECC so no e dey kan na adepia na ne 9 na atoma. Hallelujah. Amen.
amen me de woni wabusu hye nsa nyankopon mane abasa no nkoso nya kesema mo amen amen praise god me fa ba mienu pe yenti me fa bi na yamra na ya be praise god even no ma me odin ne ba bia o kasa fro na de na awurade ayo me ba jo me kasa fi achuma ko fo je fe me pe akria ahwefo na tie fotio papa me statre ne mo paye na me ko tuje o ma place me naimu aye me ya me tantie na ma bele na koma insu na aye me di titi so papa me statre di sent me no me naimu ne ya no makoma no me tibio amen amen me de wo hye Kristo mojem nyame koso ama wa pomoden sa amen amen praise god hallelujah kanti kan odini baby o kasa firo papa kwa kasa friend obo ase papa ahwefo ne tie vote o wani yo ya wani fra mate me no bompai na ye fra fidie no so e botena ye the lines to ye fa 1 hour into basa na na mo fra ye nya time mamom de bompai mo me de wo hye Yesu mojem nyame nsa wani ya de no amen praise god the last color enti men fra ba amfa obia be praise god menton kama me fa foforo praise god odene baby o kan say from ma me na de na awurade ayo papa awurade de bri amame na nse na me no fo na ye me ya na ko doctor pra ko twa me de ne ko me de nsu to me ko se me to e de ko te me ko doctor twa me was she ni de awurade de bri be se she ji me de so hu ni na ja o de nsu no fu apokua no so yare ni nyina tu ayira awurade de nkonem me de wo hye Yesu mojem nyame koso ma wa pomoden wo Yesu dem amen amen masramu pi samente memfa obibia biomo fa ncheme na mo amugu line na chi no mo doso mo mfa Cedar our lines ni nyina ngo TV nanim mo amafra mo ntime nyina so am line no meya yayi mo afri so nyina mo fa nche na ye ntem nka mo so amaka homa na chi nyina mo fa nche ye na sabre die o hwe wo TV nanim ama mo hwe TV no na mesne ya mako 3 ne nyina ya WhatsApp enti monya voice message mra ana voice note mra for wa dance ya mra na ye bebo ama obibia tie nyame ya adom na ye ba next week ye bebo ama mo tie nyame hyramo na onya mo kese me ka kire wo ebia nani da edi kan a odi tie Cedar awa ye tie nyame asem wia ye ne ahwefo bompaye ya said insure ne documents CCTV na so bosom pae enti unya mfa bi nsi so afa bi si so na me bon ka ye se bosom bia ye yam pae bo kese na mo amhwe Wednesday no omo amotutu na mo ba ho no se mo hu omo adanse ni bia ye bo kire mo enti aboa pese se didi kwanya dan enwa eye daben eye afia dai ene na wotwe ene memene da ena eya anopa na yokro into mon channel so program no eye God of Possibility Prayer Festival eye mpaibo afahye kesia bosome bia ye na team da so ne se dwaneje wo krankwa wadwuma nkwa wo awade wa kwantu sem o Kristo som bone nhyeso bone nchechire ye dwane na eya mo hwe eye memene da mo hu adanse ni pii na ye die na eye wona omoso tu anamo tie wo TV so adanse a eye Cedar awa so adanse se ya na ye wo won so a otu anamo ba so lo fie no wona adanse wodi mo frɛ kirekire no broni say distance is not a barrier say baby am frɛ ne ma ye di adanse no say oti obi so frɛ nkran obi so ofri Togo na ba ye eno nya adanse ye oku adanse nti baby ofri bia oba so a obenya baby aye dan ada interview TV nanim baby bia washroom nyina ya kama oba ho a obenya baby aye ho yi baby obedware insio ba efuro kama enti no oba obenya baby ada ye wodan kama ho
obenya baby ada light nyina wo ho a obes o phone so nyoma nyina obetimi a charge se o peso se ye hotel reservation bi amawa o hwe TV ne ase a lines mi ensa ne nyina ofra ye beye TV ye beye hotel anansa guest house no ebe reservations ama obi o so ne na busua na eba enti nyankopon hira se na wo se umra ye bompa ye kese ba akopɛ ye the weekend say share radensa na wasere urade se urade meso adanse amanfo di no mame adanse no bi mame adanse no bi and now dancing or to say urade mame meso adanse no bi was Cedar hour so weekends so wo obekɔ yie obekɔ party obekɔ wedding na wotwe nche ba aso emu accident ni sign ni aduane bone ni pa ko di ohaw bi e wa no fa weekends ni share radensa say radensa Cedar was urade ma koma so adeni me so mami adanse me so me papa me so me pekuro me pa yansa me juma sam na word sam me balo brozema so do yo ma bi share so me so urade buano na fa weekends ni share radensa bi e wa no go ba ya danse in the name of Jesus Christ. Everybody obi a o shame a o tie me e wo Cedar hour iso me the weekend say share radensa ni pe bi obetu kwan ni kru betu kwan ni ma betu kwan o ko yiye bi o appointment bi o program bi me the o share radensa you share wo Europe you share wo Asia you offer train you offer flight the bi o ko biara onyame bambo enye kese wo so weekend see oni wabusu Awurade ma ho ma asem Awurade a wa manipa bi anya dance a ofre die obi bi o hwe yen a o tie yen me so me frɛ adanse ma ho me frɛ adanse ma wa koma so ade Awurade nya ma di opeba di opa yaresa di opa ejuma di opa police mu kwan soja mu kwan di o hwe yen o tie yen o se na ni fra yare bi da no so Awurade yaresa no ntawo so amen adanse ma wo yesu demo jeme so say amen mo amowo space na so nyina mo type amen wo Facebook ne eye YouTube ne nyina sabrede fa wonso na me na obo mpaye o documents bia me hwenya me tumi sembo wura nsuo ekuta wi mu nsuo ina ni ayade sensio ena ni nsenkyere ni nsuo ena ni yesu moja afa o documents bia me frɛ adanse to so wo yesu demo amen sabrede na mes ne nie ochire ebo anopa 9 anopa 6:30 Fau TV na anopa 6:30 fato Sompa na ti adanse a ekoso wo so benya adanse ne bi na sabrede na mes ne 0557 0557 000 000 967 0557 0557 000 967 0557 0557 30 90 80 0557 30 90 80 number chat was 0553 0553 53 53 53 89 0553 0553 53 53 89 yamin shiraw sa wasa umredi etie me do fie ho hye radensa odam ho ena obeda ona enya ode baba. Moving in our midst. Cedar Worship Center can you be a or the Nanum Bible Brow November ya 28th November if you are any 29th November.